Srpski teniser Novak Đoković uoči Australian Opena dao je opširan intervju za JQ u kome se osvrnuo na turbulentne događaje koji su ga pratili pre 3 godine u ovoj zemlji. Nole je istakao da nikada nije nameravao da javnost sazna da li je vakcinisan ili nije, te da se osjećao veoma bolesno nakon što je deportovan iz Australije i da misli da je otrovan hranom dok su ga tretirali kao begunca. Kada sam dobio slučaj, bio sam slobodan, mislim besplatno ako ovo zovete slobodom. Iskreno bio sam u iznajmljenoj kući i pratila me je policija gde god da sam išao, a helikopter me je leteo oko centralnog terena gde sam trenirao. Nije mi bilo dozvoljeno da pristupim slačionici, glavnoj slačionici. Tačno je da su morali da pronađu alternativnu slačionicu za mene, da se promenim i istuširam i da se izvučem iz kompleksa. Tako da sam tamo bio kao begunac, rekao je Novak i nastavio. To je stvarni razlog zašto sam deportovan iz Australije. To je ono što su 3 savezne sudije rekle na kraju. Njihova činjenica je da nisu u poziciji da dovode u pitanje diskreciono pravo ministra imigracije. Bilo je tako politički. To zapravo nije imalo nikakve veze sa vakcinom ili covidom ili bilo čim drugim. To je samo političko. Političari nisu mogli da podnesu da budem tamo. Za njih, mislim, bilo je manje štete da me deportuju nego da me zadrže tamo. Proglašen je najvećim negativcem na svetu, a niko ne zna zašto. Sa mojom situacijom u Australiji proglašen sam negativcem broj 1 na svetu i još danas 99% ljudi ne zna zašto sam deportovan iz Australije. Na osnovu čega? Ljudi misle da sam deportovan iz Australije jer nisam uzeo vakcinu, da nisam bio vakcinisan i pokušao da na neki način prisilim svoj put u Australiju, što je potpuno netačno. Moj stav je potpuno isti danas kao što je bio pre nekoliko godina. Nisam za vakcinu, ja nisam protiv vakcinacije. Ja sam za slobodu da izaberem ono što je ispravno za vas i vaše telo. Dakle, kada mi neko oduzme pravo da izaberem šta treba da uzimam za svoje telo, mislim da to nije pravilno, iskren Đoković. Potom je otkrio i najšokantnije detalje po povratku iz Australije o kojima do sada nije pričao. Imao sam nekih zdravstvenih problema i shvatio sam da sam u tom hotelu u Melbourneu bio hranjen nekom hranom koja me otrovala. Imao sam neka otkrića kada sam se vratio u Srbiju. Nikada to nikome nisam rekao javno, ali otkrića koja sam bio. Imao sam zaista visok nivo teških metala. Imao sam olovo, veoma visok nivo olova i žive. Osjećao sam se vrlo loš, da, veoma bolesno. Bio je to kao grip, samo običan grip. Ali kada je došlo nekoliko dana nakon toga, jednostavan grip me je toliko daleko odveo. Imao sam hitni medicinski tim koji me je tretirao kod kuće. Imao sam to nekoliko puta, a onda sam morao da uradim testove. Istakao je da nikada nije vakcinisan i posle svega u Australiji. Ne, zato što se ne osjećam kao da mi je to potrebno. Ja sam zdrava osoba, brinem o svom telu, brinem o svojim zdravstvenim potrebama i profesionalni sam sportista. I zato što sam profesionalni sportista, izuzetno sam svestan ovoga što konzumiram i radim testove krvi, bilo kakve testove. Znam tačno šta se dešava, tako da nisam osjećao potrebu da to uradim. Također ono što je važno reći je znati da nisam bio pretnja nikome, jer nisam zato što sam imao antitela, iskren je Novak Đoković. Skandalozni tretman koji je doživeo nikada neće zaboraviti, iako je godinu dana nakon toga osvojio čak i titulu na Australian Openu. Morat ću da budem potpuno iskren. Posljednjih nekoliko puta kada sam sleteo u Australiju i kada sam prošao kroz pasošku kontrolu, osjetio sam traumu od pre 3 godine. Neki tragovi sada ostanu kada prolazim kroz pasošku kontrolu, jer samo proveravam da li dolazi neko iz imigracione zone. Zatim pojasnio je šta mu tačno tada prolazi kroz glavu, nešto o čemu većina ljudi ne mora da brine. Posmatram i osobu koja mi proverava pasoš, da li će da me odvede, da li će da me zadrže ili da me puste. Moram da priznam da imam taj osjećaj. Mnogi bi zbog toga u sebi razbuktali bes i reagovali mnogo emotivnije, ali on tvrdi da te stvari je nadvladao teniskim umećem. Nema ljutnje, da budem iskren, nisam zamerio, već sam se odmah vratio sljedeće godine i osvojio turnir. Moji roditelji i čitav tim bili su tamo i bila je to zapravo jedna od najemotivnijih pobjeda koju sam ikada ostvario, nakon svega što sam proživeo godinu dana ranije, rekao je Đoković. Teški metali su nemi saputnici u našim životima. O njima ne razmišljamo često, iako nas okružuju na svakom koraku. U međuvremenu ova toksična jedinjenja mogu da prodru u telo i negativno utiču na naše zdravlje. Teški metali koji nisu potrebni za ljudske životne procese uključuju kadmijum, živu i olovo. To su veoma toksični elementi čije prisustvo u bilo kojoj koncentraciji je nepoželjno.
Šta više, zbog visoke toksičnosti oni imaju sposobnost da se akumuliraju u ljudskom telu, predstavljaju ozbiljnu pretnju po zdravlje i život i tako prolaze kroz placentu i krvno-moždanu barijeru. Mogu da izazovu akutne i hronična trovanja. Oni uglavnom izazivaju promjene u sintezi proteina i poremećaje u proizvodnji ATP-a, visoko energetsko jedinjenje koje se nalazi u svim ćelijama organizma čoveka što dovodi do ozbiljnih bolesti. Teški metali mogu da uđu u ljudsko telo kroz respiratorni, probavni i kožni sistem. Važno je da efekti njihovog delovanja mogu da postanu vidljivi tek posle mnogo godina. Toksičnost teških metala zavisi od doze, puta izlaganja, starosti, pola i nutritivnog statusa izloženih ljudi. Deca su posebno rizična grupa kod kojih mnogi odbrambeni mehanizmi još nisu aktivni, jer sam imunni sistem tek počinje da se razvija. Simptomi trovanja teškim metalima mogu da se razlikuju u zavisnosti od toga da li je izloženost akutna ili hronična. Akutna izloženost uključuje visoke nivoje izloženosti u kratkom vremenskom periodu što dovodi do trenutnih simptoma. Sa druge strane, hronična izloženost je rezultat produžene izloženosti na niskom nivou što uzrokuje da se simptomi postepeno razvijaju tokom vremena.